ati wikuma idia tuthie sherehe, wikuma idia tuthie sherehe, tuthie tugakene maisha no maya, ati tuthie tugakene maisha no maya. Aye kegunyiti ogeni thiini wa safari ya mugambo wa murimi njeta Kimiti wa Gitau umuthi ndi muthe thiini wa county ya Kirinyaga guku gwitagwo Kibimbi haha junction niho tumuthi tureri muthira na andu aingi tene reke nguririkanie hindi iria mahandaga kindu gigwitwo indo ngurani ta matharu, mboga, hoho, gitunguru twataga tuta witu kuria thina ni njui no muririkane ugacoka ukaigirira ngunia ya ikongo kana ukoya manyeki ukaigirira nigetha ihote gukorwo igikura uitagiririe mai ni agiaga na mathina maingi kurigwo ni igunyu imwe cikaga gukura ukaura mai gatherera na maundu mangi ta mau. Riu ni gukite technology njeru ya kiria tutana githungu propagation ya seedlings niyo turenda gukorwo tukiriria muthenya wa umuthi na mundu gwitwo Njiro no gukorwo gitutariria uria technology no njeru ya kukuria miunguro ikoragwo ikirutwo na nikio tukite gucera guku kundu gugwitwo Farm Tech Seedlings. Uyu akuragia miunguro akenderia andu nao magathi magakuria cia nyanya, cia matharu, cia mboga, cia hoho na njira iria yagiriire. Technology no ikoragwo ihana atia na nigetha ihote kuhotana ri Equity Bank yukite kamunyitirire kamwira muthuri tukurima hamwe nawe no uhote gukinyukia ikinya riri ririkana Equity Bank na nikunengeraga roni ruria metaga atiriri kilimo biashara loan ruru guteithagia na njira iriku ukahota gukuria wira waku na njira iria yagiriire ukahota kwendereithia biashara riu ria kurima na njira iria yagiriire nigetha ugatuika muhotani ta Njiro. Tutietinda haha chai na karara reke tuigire tumenye uria kuhana tuge twaririe wikuma idia tuthie sherehe ate tuthie tugakene maisha no maya. Aye wewe karibu. Eka salama sana. Ni mwega muno. Mwitonya. Hige bacteria itekaigire. Ni manima. Riu ri ukwenda twaririe haha kana tuthonge haria ai tukariria. Kwothe utiku tutingiariria. Abogeithie mwiroreri. Mwiroreri mwega. Ni njitagwa Michael Njue. Michael Njue. Mwene Farm Tech Seedlings. Na guku niku. Guku ni Kibimbi andu etagwa Jackson ya Kibimbi. Bas ni tuthie tukariria haria. Okay. Bas ukamwiroreri tuthie haria. Twende. Mundu gwitwo Michael Njue umuthi tugiuka guku ni turaririria maingi megi ukuria wa seedlings kana ukuria wa miungurwa. Tucoke thutha makinya meri matatu tucoke history ya uria andu tene meitagira mbegu nigetha tumenye niki gitumite technology cikore cikinyeniria haha na niki giguciriirie inyue kwambiriria wira uyu. Nie wira uyu ndi wina history ira ndanjiririe. Ni ntanjiririe technology ino ndanjiririe na mungurwa wa ura uitagwa thi uratwa ira jitagwa sediment na katuge ndambiririe kindu 2003 niro ndanjirie gwita oworo na ndi owangiri na usino ire nio ndaitaga tirini katuge kwai na mathina maingi muno maria matumire tu migrate kuma ki witi wa seedling wa sediment tugiuka gi technology. One ino ni gukungiri na usini controlled area indira kutwaitaga ya sediment kwa ura mbura nene mimera yaku yonde geka kunikwa ni mbura kwina mirimu ingi kwina pest na izo ni jijari challenge ira nene muno kithiini wa gwita seedlings ya nini. Currently ona jio iri okutha ino nontu kwina gintu giokire gitagwa global warming iyo ni asangirire tutambi twingi at the same time ikireta mbura igakorwa pattern yao na buria weather behave te buria behave gatene. Kwa gutu kiona tukiendelea na urimi uro wagitene no guturetera thina. Ni wagia mathina ma mothe ma gukorwo atiriri mumera ni uraga gukura ni urahurwo ni turugi na tutambi hihi tatwire ni atia warihukire gwiciria gwika nigetha uhote guteithika. Currently to affect ro gatwika ona nkinya wathondekana sarija seedlings utarendia muntu irambiria kurwara ko kogu ukethagira ona customer ukakala ithogu akathi nundu no rindi kwina muri riu ni affectire nkinya ona murutiro wetu wa wira wikinya ntu nkiona ni lazima mambo ya tua ya burangu senji urimi uriku na nkendi saindi na kimbati mzuri ni kwagire program na ndimo tukithi training antu twathiro gu mathomo ogwe na nkiona kwibata wa gucenjia technology iriku nuntu narigio yaragiria orwa bura bungicenjia technology mauntu bara burarutha magitene
boke riu ki maundu ma the new technologies okay ni ndarimaga tene koguo ndarutaga wira wa seedling beds o still at the same time nkirimaga koguo ni ndathire kuu mugundani kuria ndarimaga nkiendia into ira jai ku macini na pipe ira ndai nacio ngioka na mbia kidogo ngioka ni ronda ukire nkiamba kiaka ngiri na usini mwenyewe 12/6 na unio ndambiririe kiambiriria giakwa kiambiriria ku nkianjia gukura thutha wa gwaka ka greenhouse kau kari kanini hihi ni ndirona ni ukurite riu no gakinyagira handu nginya riu gaka greenhouse ya cuma hihi tatwire gukura guku gwaku ri wakura na njira iriku riu umenye rionde wira wa mbia gukura kwina demand iro koragwa nacio ona ndambirite gwaka na wire mesh shelter ino ro na tigari guro na jiji ya cuma ndakira wire mesh ire ya nguku nino ndambire nkiringira ngi ndai na mutu wa kurite ogu ni ndathire nkibaria mukima nkirungamia star ngiaka over Sunday ni mbati mzuri wiroge kuthwa riu ni wage demand na gukinya nturi gwatwika na capacity ra twino tutikomba ku meet the demand ire irendeka ogu ke mbati mzuri one of the equity members nini wakasia tukite agioka akiona gwika untu turautha interesting nya na ukirage approach akimbira ni challenge yetu ni iri kira ingikorwa kina thina ndamwire nkimura ni turenda facility ina modern technology tutige kwitha twina ino ya miti tuthire uki ina asuma na at least itho ina some modern nini indo igiekiritwo ku ni twekarire ndi bakimbira bura tukurutania wira na nkiona is so interesting and so easy uti undu ungi wario ni kwambia kuthina mbere riu ni wagweta ati ni ndakinyukitie makinya maria magirire nigetha ikutitikire kunengera karuni ni makinya mariku mau undu wa mbere lazima ugothe ukionanagia record yaku bura irathi na mbere lazima etho record yaku ni ronania kwina wira urarutana no urarungiria no urareta income certain amount of income thini wa income ino roka ungitethererua anini ni egitha ni gutwika double kana maite 10 bura ureka wira uraruta na thutha wa kunyitwo guoko ni Equity ni njui hena mogaruruku maria wonete hihi tatutaririe ni mogaruruku mariku wonete wira wa seedling propagation ni itself kurungamia ni renda capital iguru muno na nyingi so ono kiugaga ukiambiriria as a individual kugo thina mbere ni so difficult nundu one thing facility no into ile jirendeka kena mumero withwa is so protected tebo mona ngiri na usini akulima tirini kogu kintu kia mbere ni twokira nkiona ni ndirendeka facility itself ri isenjie tige yumi amite yuki asuma tu kwina mauntu mangi makwendeka ugatagati nuntu kwina transport nuntu customer na gwitie either side te azimethwo area Kirinyaga na arafa kuni ukwendeka transport na transport ni means of ni azima ukoro kwina kindu kira move gutwara into ireko ina system ya mai mbuga nuramiona ni eno ina mbia ni na goro kuminstall ute untu wa mubuthu kwa uno unaona ina tofauti na indrawe kidite drip nuntu ino ni expensive gukira drip na hau twagetero ni maiko uhoro wigie Equity Bank wiciya ni undu wa bata muno na wagitio ni gukorwo atia ati aya marathiuruka uguo magatigirira atiriri mundu we na riciria riri no rihote guthondeka mbia no ugakora mundu ucio ingi no athi wa kwama na magoka mageka kindu gitagwo gugukwamura we waku ni wiki atia korwo wina account kuo no guka magukwamure hari ukwamite nigetha ndetwe korwo ihana ta ya mundu gwitwo maiko riu hau niho tukwamba guikiria no tugicokereria ri tuthioi ko tukeriria horo wigi ukuria wa miunguru eno thiini wa guku kwanja mwena wa Kirinyaga na muno makeria ri bururi witu Kenya gukuria miunguru akurathia